Yes, nshuti z'akadasohoka bakunzi ba TV Dunia Nikote. Ni mu gihugu cy'u Burundi tugishinze amatako birumvikana yuko tugarutse mu cyitwa makuru kugira ngo tubageze uko situation ihagaze. Kuri kamera rero mwamubonye ni umuvandimwe Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable meze neza ndashima Imana Moses kandi ndanasuza abakunzi ba hano kuri TV Dunia Nikote. Tuba tugarukanye icyitwa ubwino by'umwihariko ni ku makuru adasanzwe utasanga handi kubikomeje kugenda bigarukwaho mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kwisi muri rusange Moses. Yes, birumvikana turandabutse no kugira ngo tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Bwana Karimba Aimable uza kunyemera nisuriza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse nawe uhita ukomeza muri Afrika. Uhita ukomeza dusuriza abo ku mugabane w'Uburayi kuko ufite abakunzi benshi cyane. Rero mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari muri Coline Mujejuru, badukurikira bari muri Coline Murangara, badukurikira bari muri Coline ya Tongo, badukurikira bari muri Coline ya Kinazi, bari Cibitoki, bari Bujumbura, bari nandi yajyatandukanye nka Gitega. Tubaye ikaze mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane badukurikira. Bari hano mu gihugu cy'u Rwanda Kigali ariko kandi bakaba Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa ndetse na Zimbabwe. Abo bose tubaye ikaze. Tubikuye ku mutima ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugaruka ngira ngo nawe mwamera ikaze abantu bari ku mugabane w'Uburayi tugahita twinjira kuba cyane. Ku mugabane w'Uburayi turasuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'Ubwongereza, hari abadukurikira bari mu Faransa, mu bihugu byinshi bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, Leta z'Ubumwe za Amerika, naho twabashuje muri Aziya mu bice byinshi bitandukanye. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha impagarike n'ubugingo mu mitima yabo bigumane nabo di. Yes, ngaho rero tugiye kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo tubapudetinge amakuru maze kwakira by'umwihariko nuko FDLR imyitozo zayikajije ku rwego rwo hejuru ndetse mu kanya gato gashize umuriro ukaba umaze kwaka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hagati ya FDLR na Red Tabara. Red Tabara yashaka kwinjira ku kibuga cy'indege nyamuneka ariko ibintu bikaze. Iki kibuga cy'indege cy'Ibujumbura kirimo kirarindwa na FDLR ngira ngo nabonye n'amakuru avuga yuko rwose ngabitwa ba Omega bamaze iminsi mu nama idasanzwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Turaza yenda kubikomozaho tubyinjiremo tuve umuzi n'umuzingo gusa kandi turaza no kugaruka by'umwihariko hano Gitega mu kanya gato habaye inama idasanzwe ariko inama Bwana Karimba Aimable iza kuvugiramo amasasu menshi cyane nyuma yuko ngo ari byinshi batashaka kuba bakemeranyaho. Turaza kuba tubikomoza tubiva umuzi n'umuzingo tuze kugaruka ku masasu menshi yarayavuze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi hano Bujumbura havugiye amasasu menshi kabisa. Benshi bari no kuvuga bati ranashoka kuba mama 23 ishaka kuza kwinjira ngo igirete izimye umurindi abarundi bafite kubwo kohereza abasirikare benshi ku butaka. Biranavuga yuko na system rwose haraza ku kibuga cy'indege Makonda International zashobora kuba zinjiriwe hariya ku kibuga cy'indege kuko ngo hari ibitero byateguye guhera ku itariki y'ejo kugeza uyu munsi bagombaga kugaba muri ya misozi y'Iminembwe hakoresheje drone. Ariko ngo ibi bitero biza kuba bitaragenze neza bitewe nuko izi system zamaze kwinjirirwa. Ku munsi w'ejo ariko sikabura na CCTV kamera zo ku kibuga cy'indege zari zafunzwe. Birumvikana byose rero by'umwihariko tugiye kuba tubyinjiramo turabasubana tubabwira uko situation ihagaze ni mu minota mike cyane kuko murabizi ko tuba dufite n'umusesenguzi wacu kugira ngo nawe twinjirane muri ano makuru. Bwana Karimba Aimable uraza kunyemera tunagaruke kuwitwa General Guillaume Bunyoni. Uyu mugabo amakuru mu kanya gataraza avuga yuko ngo yishwe ubundi akaza avuga yuko ngo bamujyanye kumuvurira mu bitaro noneho bikomeye bamukuye mu gihugu cy'u Burundi bamujyanye mu bitaro byo mu mahanga. Byose turaza kuba tubikurikirana nje maze kwakira update z'ibitaro yamaze no kujyanwamo. Turaza kubyinjiramo uze kunyemera tunagaruke ku matora ari kuvugisha benshi mu gihugu cy'u Burundi ari mu mwaka wa 2027 na karindwi kugeza maginga ya bakabavuga yuko ngo amatora ashobora igihe cyayo kugera witwa General Neva atakiri mu gihugu. Birashoboka cyane. Biranavuga ko saa kwisa n'igihugu cy'u ashobora kuza kugihunga kuko ngo amaze kurusimbuka inshuro zigera kuri oya no mu ishyaka rya FDD se twamaze kumenya ko hamaze gucikamo ibyiciro bitatu, abamwemera abatamwemera n'abadafite aho bahagaze. Urumva ko ibintu ari ibibazo ntabwo byoroshye. Yes, turaza kwa byose rero tubyinjiramo gatanu kuri gatanu ndumva twahita tuninjira mu makuru mu buryo birambuye. Twikomereza cyane. Ikibazo cya mbere kigira kiti Bwana Karimba Aimable kuba by'umwihariko hano ku kibuga cy'indege system z'ikoranabuhanga zimo ziravaho biraza gufasha iki mama 23 mu nzira zerekeza mu mujyi wa Uvira.
ni ukuvuga ngo kuba ku kibuga cy'indege Michael Ndada International system navuga yuko z'igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye bukomeye n'abacancuro baba Blackwater abanyarumaniya kuba zatangiye kwinjirirwa biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi byose biri gukorwa ku bugambanyi bukomeye cyane biri hagati mu gisirikare cya FARDC n'igisirikare cya FDNB. Ibi rero bikavugwa yuko ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC hari byinshi batari kwemeranyaho. Ibyo batari kwemeranyaho rero ni ibi ngibi. Uruhande rw'igisirikare cya FARDC hamaze gucikamo umwuka navuga ko urunturuntu rwamaze kuzamo. Hari bamwe mu basirikare navuga ko bafite ubuhanga bagiye bumva ko hari abagiye kwitoreza mu Burusiya bagiye kwiga amasomo ya gisirikare hakaba harimo n'abafite ubuhanga mu gukoresha drone nubwo bivuga yuko buri atari nabo bari kuzikoresha cyane aba bacanco ba Blackwater abanya-Colombia bakomoka muri Amerika Amajyepfo abanya-Argentine abanya-Mexique abanya-Romania akaba bari kugerageza kuzikoresha ariko bikavugwa yuko amakuru menshi ashingiye ku bitero bitegurwa cyangwa se byategurwaga bikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe muri ya misozi y'Iminembwe. Hari bamwe mu basirikare ba FARDC bari gutanga amakuru bakabwira umutwe wa 23 atariko tuba turi kubona bikora gutya. Ibi bitero aho kugira ngo murwane no kurasiza drone cyangwa murwane no kurasiza Sukhoi 25 cyangwa izi ndege z'intambara ahubwo byaba byiza mutubaniye aho turi. Ariko bikavuga yuko ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi hagati mu gisirikare cya FARDC hamaze kuvukamo umwuka utari mwiza. Umwuka utari mwiza ushingiye cyane ku ivangura turere ivangura amoko kuko urabizi neza yuko mu gisirikare cya FARDC harimo abagabo bavuka hano za Minembwe bafite amamuko muri bino bice bya hano Murenge b'abanyamurenge wagiye ubona abitwa ba General Gasita byabayeho wagiye ubona n'abandi n'abamasunzu bura ntago borohewe nubwo tutagiye dukunda kubavuga kuko buriya biravuga yuko akenshi n'amaoperation yari ari gutegurwa mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Minembwe mu indi misozi itandukanye y'Ikivu y'Amajyaruguru inshingano bagiye bazambura bamwe mu basirikare b'abanyamurenge. Bikavuga yuko rero ibi byose nyuma yuko n'ubundi FARDC yifitemo abasirikare bavuka muri ibi bice cyangwa se bafite bene wabo bari muri za twirwano na 23 ari byo biri gutuma ibi byose izi system wumva ziri kwinjirirwa ibikorwa wumva biri kugaragara hagati muri FARDC by'ubwumvikane bukeya biri gushingira kuri wa mwuka w'ivangura amoko wakomeje kugenda ugaragara muri FARDC ndetse no kubafatanya ibikorwa babo. Ndetse kandi bikavuga yuko no mu gisirikare cy'u Burundi nabo harimo iki kintu nyuma yuko n'ubundi ngo bamwe mu basirikare b'Abarundi bari guhangana hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo abemere kugororwa imisozi abemere kugororwa ibibaya abemere guhabwa amafaranga n'akatari amafaranga bategereje amaso agahera mu kirere nyuma yuko hari abasirikare bamwe b'Abarundi bagiye bagwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo igisirikare cy'u Burundi ntikinabikira imiryango yabo. Ibi rero byagiye bitera icyitwa umujinya ndetse n'uburakari bamwe mu basirikare b'Abarundi harimo n'abakomeye baravuga batari ko twebwe twagiye dutakaza abavandimwe bacu ku rugamba ariko ibi ntago byigeze bitangazwa. Ababyeyi bari bafite abasore ku mirongo mbere ku rugamba abagore bari bafite abagabo ku mirongo mbere ku rugamba nta nubwo bigeze bahabwa indishyi y'akababaro. Ugasanga ibyo byose biri guteza ikibazo cya wa mwuka w'urunturuntu hagati muri FARDC ndetse na FDNB ubwayo bikaba biri gutuma ibyo byose biri kugenda biba izo systeme ziri kwinjirirwa ubugambanyi biri kuba bikanavuga yuko rero na ya operation 23 yavuze ati twebwe tugomba kugaba ibitero duteye aho ibitero biri guturuka byatangiriye muri ibyo bikorwa bya systeme zatangiye kwinjirirwa ku kibuga cy'indege. None kuba FDL iri kurwana hano ku kibuga cy'indege iri kuhangana ngo na Zared itabara nubwo benshi bari kuvuga ko 23 ariko nje hari amakuru mfite Moses hari amakuru mfite atari ivumbi niho giye kuvuga atari amakuru atari ivumbi aya makuru aragira ati FDNB ku bufatanye bukomeye n'abayobozi ba kino gihugu birumvikana n'ishyaka rya CNDD-FDD ubwo ngaho mba nkubita nshinga gati kuwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye hari ikintu ngo yamaze gukora ni intambara agiyemo yo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari kubona ko kuzatsinda bizamugora kuko abari guhangana nabo n'abaturage mu gihugu cya Kongo bakivukiyemo bagikuriyemo bagifitemo base n'ibisekuruza. Noneho hari ikindi kintu yamaze gushyira mu baturage babwira atari ko nubwo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari intambara natwe iwacu abari gutera Kongo
igihe ni kimwe ejo cyangwa ejo bundi badutera. Iki kintu rero ari gukora ngo ari gufata bamwe mu basirikare ba FDNB akabambika impuzankano za gisivile bakaza biyambariye ibyenda bicitse no gikura vuga ngo ni ibyenda bya polisi byacuyutse. Aba rero ngo ari kwambika iyi myenda ngo niba bari kuza mu mujyi akabahereza intwaro bagasa n'abarasana na bagenzi babo. Hanyuma abaturage kubera ko bafite ibibazo byinshi by'ubukene birimo ibibazo by'ubushomeri n'ibindi bibazo bitandukanye bifitanye isano n'ibyo, wa mwuka wo gutekereza yuko hari ubushomeri, wa mwuka wo gutekereza yuko mu gihugu cy'u Burundi naho hari icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko yamunze iki gihugu iri no gutuma kidatera imbere mu buryo bwiza cyangwa bweruye bwimbitse, bigatuma rero Evariste Ndayishimiye avuga ati ngewe noneho tactique ndi gukoresha reka ntambike aba bantu aba basirikare banjye ibyenda bicitse bya gipolisi n'ujya ukunda kubivuga, hanyuma nimara kubibambika bagiye mu mujyi Bujumbura niba ari saa moya cyangwa ari saa mbiri za nijoro barasane. Umuturage nimubwira yuko ndi guhangana n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu cyanjye ntago azatekereza yuko ibiryo bitamugezeho, ntago azatekereza yuko ku mashuri abarimu batari kuboneka neza cyangwa se icyitwa imishahara itari kuboneka neza. Wa musirikare wagiye muri misiyo wa mugore wari ufite umugabo wagiye muri misiyo runaka za Somalia na za hehe mu butumwa bw'amahoro akaba atari guhabwa amafaranga wenda ngo agire icyo amarira umuryango, ntago bazabitekereza. Ikibazo kizasigara hagati yanjye n'inzego z'umutekano cyangwa n'izindi nzego zitandukanye, nabyo ngomba gutekereza mu gihe kirambye kugira ngo mbishakire igisubizo. Reka icyo tunaciveho gato tugaruke mu nama zikomeje kubana mu gihugu cy'u Burundi za CNDD. Niwe urimo uravuga uti ibice bigera kuri 3 ibintu Bwana Karemba Aimable by'ibice bigera kuri 3 ubundi bantu bisobanura abantu bimeze biti. Ibice bigera kuri 3 rero mu ishyaka rya CNDD-FDD hari cya cyiciro gishyigikiye Evariste Ndayishimiye kivuga ati twebwe tuzamugwa inyuma. Yego n'umunyamakosa, yego tumubonaho ibikorwa bitandukanye birimo n'ivanguramoko kukagenda bishinzwa, ahangaha bishingira ku bikorwa byinshi aho benshi bamushinze yuko yanze ko n'impunzi zimwe na zimwe zahungiye mu bihugu by'abaturanyi yanze ko zitahuka. Ariko bikavuga yuko hari n'urundi ruhande rumurwanya. Uruhande rero rumurwanya hari umurwanya mu buryo bugaragara n'uburyo butagaragara, bagaca ku ruhande bakajya gukorana n'icyitwa societe civile. Wagiye wumva yuko hari umuyobozi w'intara ya Rumonge wafunzwe mu kwezi gushize agakatirwa igifungo cy'amezi 6. Wagiye wumva za Makamba abayobozi bayoboye intara bagiye bafungwa bazizwa kugomorora abaturage ku butegetsi buriho. Wagiye wumva ibikorwa byinshi bitandukanye byagiye bigaragara by'abayobozi benshi bagiye bafungwa ndetse kandi n'abakora mu nzego z'umutekano bashinzwa kugomorora abaturage ku ishyaka rya CNDD-FDD. Urwo ni uruhande rw'abarwanya Evariste Ndayishimiye. Ntabwo tujya kubyinjiramo cyane indani ya ndani ngo tubisobanure kuko byafata igihe kirekire. Harimo n'abadafite aho babarizwa, ntibari kuri CNDD-FDD, nta nubwo bari kuri Ndayishimiye, nta nubwo banamurwanya. Reka renda icyo tukive ntago bari kuri CNDD-FDD. Icyo kirumvikana cyane. Ngira ngo tujye kuvuga bwakira bugata kuko urabizi ko mu kanya gato tuba dufite na bamuvandimwe wo mu Burundi ubuje kuduha ikiganiro kirambuye kubiri kuvugwa mu karere no gushyiraho abantu bakamwumva. Gusa Bwana Karemba Aimable ngira ngo nanakurikire kure dukomeze gukora analize mu biriko birabera muri East Congo cyane cyane turakomeza twibanda ku mupaka wa Uvira Kavimvira hagati y'u Burundi na Congo, aho M23 AFC twigwaneho batangaje yuko bagiye kwigarurira Uvira vuba. Turavuga ku bijanye n'impinduka turiko turabona mu biganiro hagati y'abanyapolitike abagize leta ya Congo, abagize AFC M23 twigwaneho, abagize leta y'u Rwanda. Turaza kubigarukaho. Icambere nagomba kuvuga twagomba tuvuge gatoya kuri Bunyoni. Nibaza yuko bibaye kuri Bunyoni byashishikara kubera isomo abanyapolitike b'abarundi biyumvira yuko iyo bageze ku butegetsi baba bahindutse imana, baba bahindutse abantu bica bagakiza.
niyumvira yuko ibi byabaye kuri Bunyoni byobera isomo abanyapolitike cyane cyane aba-CNDD-FDD, duhereye kuri perezida Ndayishimiye, duhereye kuri secrétaire w'umugambwe CNDD-FDD, n'ibindi bikomerezwa biri mu mugambwe CNDD-FDD, byobabereye isomo yuko ibintu bishobora guhinduka, aho ushira abandi ibyo ukorera abandi nawe ukabikorerwa. Rero niyumvira yuko nibyo ubuzima bw'umuntu afite, bana, umuryango, umuntu yitwa ko yoba yaragwaniye kugira ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi, ubirebye muri iyo nzira wogira birababaje, ariko na cyane cyane iyo twibutse amabi nawe yakoze, abo yishe, turibuka muri 2015 no mu bindi bihe mbere amabi yakoze, igihe yita Mutamade. Murumva yuko byabaye kuri Bunyoni canke byabaye kuri Petero Nkurunziza, ibyo byose bikwiye kubera la classe politique burundeze, yuko kuyobora neza bifite umugisha, kuyobora neza ukirinda gukorera ibyaha abo uyoboye, ukirinda gukora amabi, bifite ingaruka nziza. Turabona abaperezida bakiri mu Burundi nka Domiciano, ntibantunganya, ntabona abantu babaye abaperezida nubwo byari mu bihe bigoye, ariko nta mabi agaragara bagirizwa bakoze. Urabona ko bariko barasazana iteka, ndetse burya mu buyobozi nubwo umuntu yokora amabi, ariko akaba ari amabi atarenze nk'ayo CNDD-FDD iriko irakora canke yakoze muri kahise. Niyumvira yuko ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora gufasha n'ibindi bihugu mu bijanye no kumvikanisha, mu bijanye no guhagarikira amatora n'ibindi bikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro. Ariko iyo umuperezida yihaye gukora amabi, yihaye kwica, yihaye kuzibangatanya abo batavuga rumwe, kenshi ntabwo usanga yuko iteka ryiwe arinda asaza rigaragara neza. Murabona nk'aba Petero Buyoya, urabona yuko umenga nakibagiwe kandi yayoboye igihugu imyaka myinshi, ariko kuko bigaragara yuko atashoboye gutunganya neza ibibazo byari hagati, amatata yari hagati y'abarundi. Murabona yuko atari umuntu twovuga ngo yasize izina canke icibutso mu gihugu c'u Burundi. Ariko urabona nk'abantu nubwo batari bashoboye gukemura ibibazo bijanye n'amacakubiri nka perezida Bagaza, murabona ko yisaziye amahoro, kandi hari ibikorwa byinshi yibukirwa ko cyane cyane bijanye n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ko igihugu c'u Burundi giheruka guhagarara neza mu vy'iterambere ku ntwaro ya perezida Bagaza. Ibyo rero ni ibintu ata muntu yobiharira, haba mu bantu bava mu moko yose, muri kura zose za politike, genda nubwo nawe atashoboye gukemura ikibazo kijanye n'iby'amoko, kandi ikibazo kijanye n'iby'amoko kugeza no munsi nta butegetsi turabona Burundi burabona ushobora gukemura ico kibazo cyo kubona ko abarundi ari abarundi, ibyo by'amoko atabihari, ibyo by'amoko ataco bimaze, ataco bivuze, bikwiye gukugwa mu mabwirizwa shingiro, bigakugwa mu mategeko yose yashyizweho, abarundi bakumva ko ari abarundi. Ibyo birahagije, tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe. Ibyo bintu by'amoko rwose bigakugwa mu mitwe y'abarundi, kandi ibyo leta ibigizemwo umwete byashoboka, kuko nk'uko amacakubiri yigishijwe akigishwa ibyo by'inyitamoko z'abatutsi, abahutu, abatwa, nk'uko vyigishijwe imyaka myinshi n'abadukolonije bakabigiramo uruhare. Ico gituma bisaba imbaraga zitari nke kugira ngo iyo mbuto mbi yabibwe, murabona ibyago yateje, ishobore kuva mu mitwe y'abarundi. Si abarundi gusa, imitwe y'abanyarwanda,
abari mu burengerazuba bwa Kongo. Hari n'ibindi bihugu yenda bifite ibyo bibazo by'amoko nubwo bitarashira mu mashi, haba muri za Kenya hose aho twita abakikuyu, bakarenjine, abakamba, abaki, usanga bahangana kenshi, ndetse mu bihe by'amatora ugasanga nubwo ubwicanyi butaja ku rugero runini, canke muri za Tanzania duhora twumva burya bariya bari kwa Tundu Lissu n'abo bandi bo muri CCM, burya harimwo n'ibintu by'amoko nubwo bitavugwa cyane, bitavugiwe hejuru, ariko ibyo bintu by'amoko mu Afrika ikwiye kumva ko ari ibintu ataco bimaze, bikwiye kurandurwa mu bihugu byose, ahubwo politike zikita ku nyungu z'abantu bose, kuko burya ubundi politike uko tuzibona mu isi, politike burya ari inyungu z'abantu, ariko iyo bibaye inyungu z'abantu bake bizana ibibazo. Cyo gituma bisaba ko politike zigomba kuraba inyungu za bose atakuvangura. Ikintu ca kabiri nagomba kuvuga ko n'ibihugu vy'i Burayi vyihaye cane cane mu banyabwenge abo twakwita les experts b'abanyaburayi bihaye kunegura igihugu cy'u Rwanda yuko ataterambere rihari, yuko biharuro bitangazwa ari ibinyoma. Ibyo rero niyumvira yuko ari ishari ryo kubona ko hari umuperezida muri Afrika ashobora guteza imbere igihugu ciwe, kikagira iteka ritekane, kikagira iterambere rigaragara. Mu bisigaye mu Rwanda nico kimwe n'ibihugu byose byinshi byo muri Afrika ndetse no ku yindi migabane, burya ni Burayi, burya ni no muri Amerika, burya naho nyene ugize statistique, burya abantu batunze muri za Amerika usanga ari bakeya, abantu batunze usanga ari nk'ibyo bice nyene 20%, ariko ugaca usanga ibice nka 80% ari abakozi b'iyo miryango itunze. Ivyo byatewe n'iki? Byatewe n'ibyo twakwita type d'économie capitaliste. Ni type d'économie idashobora gufasha abaturage, abantu benshi gutera imbere, ahubwo ni type d'économie ishobora gufasha abantu bakeya bakura imitahe mu butegetsi bwo muri leta, hanyuma bakabona kuguma batera imbere. Ugaca usanga type d'économie na systeme bancaire ziba zihari arizo zashobora gutuma abantu bashikira imitahe. Uca usanga ahanini abayishikira iyo mitahe n'abantu bakora muri leta baba bivye, baba bari ibiturire. Ugaca usanga barabona imitahe, ugaca usanga nizo systeme bancaire ariko ndavuga nazo nyene ntabwo zakira aba startup, ntabwo zakira abantu bagitangura ubuzima bw'iterambere, kandi abo nabo bakeneye gutangura ubuzima bw'iterambere n'urubyiruko niko guhisha muri Afrika. Rero nico gituma ibice 80%, nimba bavuga ati ibice 80% cyangwa 70 cyangwa 90 bikenye mu Rwanda. Si mu Rwanda honyine, ni mu bihugu byose bya Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ibyo byose biba bitewe n'iki? Biba bitewe n'ibyo twakwita type d'économie appliquée. Ariko nibaza yuko rwaba u Rwanda cyangwa ibindi bihugu bakwiye kuraba type d'économie ishobora kuba suitable ku bihugu bya Afrika, cyane cyane nk'icyo twakwita type d'économie mixte. Type d'économie mixte ituma nyene les capitalistes babandanya bakora, ariko niyo ucanganye na lo socialisme cyangwa lo communisme, ukagira iyo mixage, bituma na babandi b'abatunzi n'abakene cyane bashobora gukorera hamwe, noneho bose bakazamuka ku rugero rumwe. Usibye yuko iyo type d'économie mixte ishobora kubangamira abo bari muri capitalisme, kuko usanga bari mu byo bita cartels, barigaruriye imitungo migari y'ibihugu. Ugaca usanga rero ntibakunda kwemera yuko abo bandi batoya nabo bakiri ku rugero, babandi 80% bashobora nabo kuba bo koroherezwa bagahabwa type d'économie ishobora gufasha abanyafrika kuzamuka benshi. Cyane cyane ico nohanura ni pratique ya type d'économie mixte. Hanyuma iyo type d'économie mixte
ikaba iri adapte kuri la realite de l'Afrique, kuko kenshi ibintu dufite muri Afrika ni ibintu twakoporoye i Burayi, mu bihugu by'Abongereza, mu bihugu bya Faransa bivuga igifaransa, nta muri francophonie canke muri Commonwealth. Ibyo byose ugasanga turakoporora, ariko wacu usanga ntabwo biri adaptable kuri realite y'ibyo dufise muri ibi bihugu, na cyane cyane iyo tuvuga type de ya politique la démocratie, ugaca usanga nabyo nyine twarakoporoye i Burayi, twarakoporoye, ariko tuba dukwiye un système politique adapté kuri realite de l'Afrique, kandi ishobora gutuma haba stabilite, kuko urabona abantu benshi pourcentage nini muri Afrika bari muri ignorance, ndetse nabo ushobora kuvuga ngo barize nabo nyine kubera iyi systeme d'education dufite, nabo nyine usanga they are ignorant, benshi usanga bari muri ignorance, kuko babize kugira baba bakozi, ntabwo bize kuba boshobora gukoresha ubwenge, kwiyumvira, gukora research kugira ngo dukore in economy iri adapté à l'Afrique ishobora guteza imbere abanyafrika bose. Hanyuma icya gatatu nagomba kuvuga ku ibiganiro bisamaza, ibiganiro biba hagati ya Tshisekedi nabo bariko baraganira rwa Rwanda canke yaba AFC M23 twigwaneho, ni ibiganiro byo gusamaza. Rero niyumvira yuko mu bimaze kuba byose, mu byo Tshisekedi avuga ko twavuze yuko atari partenaire viable, niyumvira yuko abakongomani ndetse bari mu ruhande nk'abari bakoraniye Nairobi canke ndetse n'abasa n'abashigikiye Tshisekedi bakwiye kubona yuko hakwiriye ubundi muntu ashobora kuba yohagararira ibyo biganiro bishobora gutuma amahoro ashobora kugaruka muri Kongo, kuko amahoro agarutse muri Kongo, amahoro yobagarutse muri Afrika, amahoro yobagarutse muri East Africa, imbaraga zikoreshwa, amanama akoreshwa muri ivyo by'intambara ashobora gukoreshwa mu bikorwa bijanye n'iterambere. Ikintu ca kane nashobora kuvuga cyane cyane nico nagomba kuvuga kuri AFC M23. Erega ibiganiro vya Doha, ibiganiro vya Etats-Unis, bijya n'ibiganiro bishira imbere inyungu z'ibihugu, inyungu za Amerika, inyungu z'u Rwanda, inyungu z'abanyapolitiki yenda bamwe muri Kongo, ariko ibyo biganiro ntibyita ku nyungu z'abaturage. Nico gituma rero uwo mukoro wo kubabara abaturage, wo gutabara abaturage, wo guhagarika ubwicanyi cyane cyane bufataye ku ngengabitekerezo z'ivy'amoko, niyumvira ko uwo mukoro wegukira AFC M23, kuko ari bo bari victime y'ibyo bitekerezo. Hicwa abavyeyi babo, hicwa abana babo, haribwa inka zabo, hasagurwa ubutunzi bwabo. Ibyo rero n'umukoro wa AFC M23, na cyane cyane mu bice bikirimwo aba bantu b'inkehwa, haba hari iyindi migwi yifuza kubarimbura, cyane cyane turavuga b'abatutsi bo mu bwoko bw'abatutsi, b'abanyamurenge, abantu bo muri za Masisi, kandi ubundi mugwi wose nk'abariya b'abahema bo muri Turi, za Beni, hariya hose, kandi ubundi bwoko bwose minoritaire bwaba bubangamiwe, bumerewe nabi. Niyumvira ko ico gikorwa n'umukuru wa AFC M23. Je niyumvira yuko ibijanye no guhagarika intambara, cyane cyane hari ibice AFC M23 yagomba gufata mu kuboko, kuko ariyo igaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuha umutekano abaturage mu moko yose. Niyumvira rero yuko yari kwe kwanza kwimura ikibazo kiri muri Vira, za Minembwe, za Bibogobogo, hariya hose hakiri minorite zihigwa na FDLR, zihigwa n'imbonerakure, zihigwa na leta ya Bujumbura, zihigwa
n'iyindi migwi yamunzwe yanyengeterewe n'ibyo bitekerezo by'ihonyabwoko. Hanyuma rero imaze guha umutekano ibyo bice, ndabona ariho yashobora kuja mu biganiro n'umutima umwe, kuko turabona mu bindi bice za Gatanga, za Kasayi, yenda na za Kisangani, za Kinshasa n'ahandi, ndabona nta bantu bariko baricwa bahogwa ubwoko, nta atari ibice byo muri East guhera hariya muri za Rituri, za Beni kumanuka kugera za Uvira, za Murenge, niho hari abaturage babangamiwe n'imigwi ya politike idafite ibitekerezo wovuga ngo uganira nabo, kuko burya muntu afite ibitekerezo by'ihonyabwoko biragoye ko uganira nawe. Ni hariya muntu afite ibitekerezo bya terorisme, bya terorisme de l'Islam, biba bifatiye mu bintu by'imyizerere, biba bigoye ukuntu ushobora kuganira nabo. Niyumvira yuko yaba Uganda, yaba u Rwanda canke abandi bantu batanze intererano zo kugira ngo muri Kongo hagaruka amahoro, bakwiye kubanza kwibanda kwikingirwa ry'abo baturage bamerewe nabi, bariko barahigwa, bicwa kandi batazi n'ico bazira. Nibyo nagomba kuvuga mu kiganiro c'uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwebwe mushishikara kudukurikirana.